Good morning, Butla. Ani khana nge tadi? आलू द बि उंदो Ningje. Aja da mone chine ni ngoto kilo jogo lai breakfast jaga. 이주 벨가야는 인천 라이케저 치스라. 같이 쟁아 저다 레장을 가드리는. 에 졸라 배정안에 하이 구መስ. 말은 속час 통네. Today is last breakfast in this beautiful home. Okay guys, good morning. Welcome back to my vlog. तो हो गया यक्स का फाइनल भी ख़त्म हो गया, पैकिंग भी हो गया, आज निकलना पड़ेगा. And I really want to thank Nichinla, Butila and the family for such a great hospitality है ना. इतना घर जैसा feeling आया है ना. I'm very very thankful and I hope हम लोग जल्दी मिले है ना. आप लोगों को दिखेगा हम मिलेंगे तो vlog में. Okay, see you in a while. Okay, so breakfast is served. This delicious aloo sabji. It's very yummy. Lep, tomato achar. And Gaps is vlogging here. Gaps is vlogging. Japan का t-shirt पहन के Gaps vlog कर रहे हैं. Happy FC Nepal. Butila is making what are you making? Cheesecake, Japanese cheesecake. Oh, yesterday's. This is different. same Oh, okay. same one तो इसमें आपने क्या डाला? for the restaurant no okay it's with cheese and butter and milk Cheese, butter और milk. Okay. it's a double boiler Double boiler. Okay. Cheese, butter and milk is there. egg white Egg white. Okay. meringue we have to bring meringue Okay. So meringue बना रही है. So sugar डाला इसमें. This is also melting here. तो ये जब आप डबल बॉयलर कर रहे हैं ना तब इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि अच्छे से मेल्ट हो और कोई लंप ना रहे. लंप होगा तो फिर अच्छा नहीं होगा यू नो. तो अच्छे से बढ़िया से मिक्स कीजिए और मेल्ट अच्छे से होने दीजिए. The other side ये यूज़ हो रहा है. She's preparing a meringue here. Very well. Here is the bakery chef. और उन्होंने कहीं से भी कोई भी कुकिंग क्लासेस नहीं लिया है. अपना इंटरेस्ट से ही शी इज़ डूइंग ऑल दिस. मेल्ट हो गया अच्छे से.
yellow, egg yolk. So we mix the yolk. Flour and corn flour. Okay. ये डबल स्ट्रेन कर दी है. Preheat. 3 minutes. तो यहाँ 3 मिनट्स के लिए ओवन को प्री हीट किया हुआ है ना. इस तरह से. The temperature she set is 100 और 150 के बीच में for 3 minutes. So it's drained. Go for soft fix, huh? Not hard fix. Soft fix. Okay. So, अच्छे से फोल्ड कीजिए दोनों को मिक्स करके ना अच्छे से. स्लोली थोड़ा थोड़ा लेके मिक्स कीजिए है ना. 지금도 갈 때 단다 보라는 상에 저도 फोल्डिंग में पता लगे. ओके. फोल्डिंग, हाँ इसको फोल्डिंग बोलते हैं, बोल रहे हैं ना. धीरे धीरे. ये बबल्स मांगो यार. तो वो 좀 전에 बबल्स ला दो ये. ओके. ये स्लोली ना बबल्स लागी मारे. प्रीहीट. ओवन हो गया है. द ओवन इज हीटेड. remaining for all. Okay. Tell Abula. अच्छे से हो गई है food. तो ये बेकिंग
अच्छा लग रहा था दिला बटर पेपर लगा के ओके wow looks very nice ये देखिए अच्छे से डाल दिया सब अच्छा अच्छा तो एक्चुअली हाँ ये जो नीचे का उसमें है ना आपको थोड़ा हॉट वाटर डालना पड़ेगा बेक कम स्टीम डो जिरेशरा बेकिंग स्टीमिंग साथ में होगा इसका बिन मेरी मेथड लग रही है खा लग रहे बिन मेरी मेथड ओके बिन मेरी मेथड ओके ड्राई चाहिए बाकी ओके फॉर दैट केक दे दिले लुदो ड्राई चाहिए केक ड्राई केक शिपा सब माला देना छिनंग्या ए डिफरेंट मेथड ओके सो ये मेथड हाँ सब only चीज for की cheesecake. दे रिक्वायर नो ओके now 25 minutes okay same temperature same like before बस okay let's see now ये केक 25 minutes में आपके सामने आ जाएगा again 10 minutes on the show something look at this 말 7 minutes 하셔 okay 샤샤 다리 7 minutes अहिले एकछिन ढिलो हुँदैन एकछिन बाक्सन अब यो एकछिन राख्नुपर्छ कि dirang nang lola त्यति चियाको cold down mayura yes yes okay oh you flip it acha chola it's oh wow यो चिज Japanese Japanese cheesecake. sayonara यो चाहिँ Sayonara, sayonara. And she bakes very good cake, I swear. She's very talented. यामी यो चाहिँ ग्याप्स खामलाको बर्थडे हो कि अन्त यहाँ हाम्रो नामले चाहिँ But they go. They jiggle, jiggle. Oh my god. जिगल हेर्छ नि जिगल हाले ओ जिगल दे There, jiggle. Cheesecake is jiggling. Damn, yummy. Oh my god. Butila is showing magic. 지금 있는 책이네 한지야 어디다? 네 지금 가리 미니트 왕 찍고 지금 책이네 Okay, okay. अब म आजको दिन चाहिँ उल्टा ट्याक्क पुगेको उपलक्ष्य Happy birthday. Wow. 지금 있는 책이네 Lovely. माछा टी Nami. This is the finished product, guys.
Are you just holding on a post? Happy birthday to you. यो यो सँग Hey, खाता हुन्छ खाता बुचिला's cheesecake के साथ चीज केक Japanese cheesecake. जापानीज चीज केक कटिङ छिपेको अब के फाइनल थोप्यो मेडल दे Yaps का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है. सरतम में खा लाग्यो त सरतम पहिला त म आज यहाँ सिक्किम मेरो एकदमै मनपर्ने स्टेट अर्ग्यानिक स्टेट होइन एकदम पिस जग्गा एकदम गुरु रिम्बुछीले बासेको जग्गामा आज म आइपुगेको छु मेरो 59 बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नु गइरहेको छु अन्त सिक्किमवासीको आशीर्वादले हिजो हामी आप्पाको फाइनल जित्नुमा सक्षम भए यो जुन चाहिँ नेपाल ह्याप्पी एफसीसँग हाम्रो या 40 फ्याक्ट्री दार्जिलिङ अब 2 गोलले परिणत भएर हामीले यो आप्पाको शेरको फोपा भन्छ आप्पाको गोल्ड कप चाहिँ हामीले लगेर जानेछौँ त्यसैको साथ म 59 आज पुगेको यो मेरो आजको बर्थडेमा चाहिँ यो गिफ्ट अन्त सम्पूर्ण सिक्किमवासीलाई धन्यवाद एकदम धन्यवाद हो त्यहाँदेखि यो ह्याप्पी बर्थडेको यहाँ मेरो बुहारीले केक बनाइदिएकोमा चाहिँ अब ह्याप्पी बर्थडे सबैलाई यहाँ फर्स्ट म बुहारीलाई नै चलाउँछु त्यसो अन्त यहाँ मेरो भाइ इन्जिलालाई अनि हाम्रो मेतोलालाई एकदम दार्जिलिङको डरलाग्दो ब्लगर हो काइन्डली सब्सक्राइब सेयर लाइक कमेन्ट्स निरन्तर धेरैले हेर्नु हुँदो रहेछ मलाई धेरै मेरो सब्सक्राइबर हुनुहुन्थ्यो थियो है त्यहाँदेखि यहाँ मेरो भाइ इन्जीलाई यहाँ हाम्रो स्ट्राइकर अब के गर्नु दुर्भाग्यवश उहाँको अब एङ्कलमा इन्जुरी भएर उहाँ खेल्नु पाउनु भएन Next year चाहिँ याकमा चाहिँ राइट आउटको कमी थियो त्यो कमी चाहिँ किन भएको भने चाहिँ मेरो भाइ इन्जुरी भएको कारणले नभए नि याकको यस्तो होइन योभन्दा डेन्जर हुन्थ्यो याकको अन्त होइन त्यो याक अन्त यो सब अहिले फुटबल हेर्नेहरूलाई नेक्स्ट इयर चाहिँ देखाइदिनेछौँ है म चाहिँ फर्स्ट एन्ड लास्ट हो ल खेल्दिनँ मेरो इच्छा थियो मलाई ऐतिहासिक ग्राउन्डमा खेल्नुको लागि त्यो मलाई गुरु रिम्बुछीले आशीर्वादले मैले खेल्नु पाएँ फर्स्ट 11 खेल्नु पाएँ 45 मिनट्स सारा संसारले हेर्नु सक्छ मेरो पर्फर्मेन्स कस्तो थियो त्यहाँदेखि 5 मिनट 8 मिनटमा पनि मेरो पर्फर्मेन्सहरू कस्तो चाहिँ तपाईँले हेर्नु खेलेको सक्छ नै भयङ्कर हो अन्त यो चाहिँ मेरो ज्वाइँलाई यहाँ हाम्रो कोचलाई यङ कोरियन कोच Korean coach. La. लसो ओके थ्याङ्क यू भेरी मच ह्याप्पी बर्थडे To you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gautama. Happy birthday to you. This medal is for my darling Cheng Yes. and my son who is in Tibetan national team last year also, this year also. And my dearest Dr. Tenzing Longten. Yes. Love you all. दामी Dami, And dami. This is for my Sikkim all people. Love you. Perfect. Cheese, I know, melting, and the softness, and Sugar also. very, moderate. What perfect balance. I can feel it's melting in my tongue. No doubt. I have tried many cheesecake, but some there is a little bit hotness. This is smooth, like, and food should be like a smooth cake. Like, there's some taste in tongue. But yeah, हजुरहरूलाई यो जापानिज चिज केक खानुहुन्छ त्यहाँ शेर पन्जाबमा आएर यहाँ हाम्रो बहिनीलाई होइन रेस्टुरेन्टमा माथि बताउँछ शेर त पन्जाब मिस्टर तिरामिसु हँ? मिस्टर तिरामिसु ब्रान्डको नेम चाहिँ ओ अन्त एन्जिमाको छैन हाम्रो मिस्टर तिरामिसु तिरामिसुमा हजुरहरू गएर मजाले यो जापानिज चिज केकको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ एकदमै पर्फेक्ट छ एकदम
Kista. Oh, they're cold. Oh, there. I will miss you. Will you miss me? Will you miss me? Yeah. You don't want to come with us to Darjeeling? Let's go. Huh? That's my complexion. Huh? We're going now to Darjeeling. Do. Let's check. Let's. I will be there. I will be there. Osil, come here. Osir, Osil, come here. come, he'll come. Bye-bye. Okay, thank you so much, Rinchila and Pichila. बहुत मजा आया है इधर. टाइम कैसे बीता पता ही नहीं चला ना 4 दिन. Time flies. That's environment. away from That is home. called environment. Yes. Team Positive environment. home ma. Good Home environment. away from home ma आए. What? त इन मत. Bye. Petro to yorira. 7th lab. We are coming on 7th. We'll meet. Bye. कुनै किन छ. Tomorrow. न अनि 2 दिन जति बस्ने गरी आउनु नि. ल. बस्ने गरी आउनु है. गाउँले सगरे म त्यसले सघाइ हेर्दिन्छ कि म दार्जिलिङको भए After so many days. I want to have this. Cousins, okay? You have to remember that we are cousins, okay? Agla's number is with Pala. Okay. How was that? Open up, okay? Then it'll be good. No. Where's Tara? Come on. Oh shit, Tanya but she has some. So sad, yeah. Tara. Tara. Bye, Tara. Bye. I'll miss you. Tara, you'll not miss us. Arey, oh my god. Yeah, yes, I got this wonderful cake. From Nikila. No, this is not. No, Monday दिएको. ल. Okay. ल. Okay, we're going. Ozel. Bye. No, baby. See you soon. See you. Thank you so much. No. Thank you. Bye bye. Okay, तो हम पहुंच गए होटल सिमरन. खाना खाना पड़ेगा खाना. बहुत भूख लगा है. Very nice था. रेस्टोरेंट तो अच्छा लग रहा है. Local chicken and local chicken. From another store. Okay, तो इधर है आपका लंच. दाल, सब्जी, पापड़. Mama. This is our lunch time. Mama. What is shooting on you? Brother. चिकन. Go and wash your hands. Good. मजाले छ. खाइसक्यो अब उहाँ खाएको पर्खिनुपर्छ हामी. अब उहाँ अहिले यो खाइसकेर फेरि ज्याजट होला उहाँको.
फेरि लोकल कुखुरा बाहेक केही खाँदैन भन्छ झिङ्साहरू छैन होला नि हेर त यहाँ त्यो कुखुराको त्यो झिङ्सा चाहिँ सबसे रड्डी है हालेछ झिङ्सा छैन नि देखाउ त यो झिङ्सा हो होइन नि होइन झिङ्सा चाहिँ त्यो कुकुरले खाने हो नि त लोकलमा त सुप गरेर चाहिँ फ्याँकिदिन्छ नि थप्पनी त्यो मकैको पनि छ है त्यो है छ नि दामी छ नि राइस त हामी दुईजना यहाँ के भन्छ बुहारी र जेठाजु भन्छ जेठाजु होइन ऊ मेरो भाइ हो नि मेरो बुहारी हो जेठाजु जेठाजु यहाँ अब दुईजना ब्लगर हो तपाईँहरूको यो सिमरन चाहिँ हिट गर्दैछु हिट भइहाल्छ मेरो हेरेपछि चाहिँ फेरि यसरी बुडुडु आउँछ सिमरन में खाना A1 मिलता है A1 यहाँ सर्न खोज्नुहोस् न कस्तो How is the food सिमरन मा चाहिँ सुप पनि थपिदिनु हुँदो रहेछ अन्त सुप त खानु सक्यो भने त्यो खानु सक्नेले हुन्छ यहाँ जग दिन्छ यहाँ लोकल सुप त अब पचाउनु सक्नु पऱ्यो अब लिभर चाहिँ फलमको ल्याएर आउनु पऱ्यो कस्तो छ हौ खाना सुप मात्र चिकनको सुप होइन होइन चिकनको चाहिँ मासु मात्रै लोकल चिकनको सुप चाहिँ मटनको सुकुटी त्यहाँदेखि भैँसीको सुकुटी अन्त यो तपाईँको मटन खसी अब यो चाहिँ खसी अन्त हामी सबै अब उसको याकको फुटल तुरे अब फेरि साइज लाउने हो हामी चाहिँ सल्लाह हाम्रो चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ सुरु हो नखाएको अब देखाउने फेरि ग्याप्स भएर देखाउने हिजोसम्म चाहिँ ग्याबुला भएर बसेको थिएँ अब फेरि ब्याक टु द ग्याप्स ब्याक हामी सबै चाहिँ सल्लाह वेट गरेर बसिरहेछ महामुहिम हो महामुहिमले भर्खर खाना खानुहुन्छ बाहिर र भित्रमा नि यो अन्तर चाहिँ त्यो गीत जसले बनायो नि भयङ्कर है अपने तो अपने होते भने नि भयङ्कर रहेछ क्या धर्मेन्द्रको सुन्यो आफ्नो चाहिँ आफ्नो नै हुन्छ यति मात्रै भन्छु आफ्नो बुझ्नेलाई सर्प भन्छ नबुझ्नेलाई चाहिँ हाँस भन्छ आमा ढुक्पाको बेड हो